Oy malungil tasil sel mergid rogul kuk mos medel mertial to komit sel program ra kasi sakla. Ya wera do mo le agi kuk excuse ra kampes. Sel lora le abrul mo sel mo to kangara ngi ya adra news ap to kangara dir. To kuk kulum magdong ngi moratara. Al tabe al afternoon mga game le excuse ngi. Nga ka dinguk telte ale meringa sulela Jackson ma ang irmangan kuk mos medel mutil me direk welcome ra ruba kalen. Masang sel boring yang mungkin temel yang metro kamam. Dingul mer tiang yang akaman mering asuli blol. Tunin direk jak mo bes ngarinya o singi mo dusul kira igal. Tol gi madadu. He kom sendra beset sul mer kamam. Ko dingul mo rise malungi tasit sul mer metro rubak ego dusi ol gen mer kamam. Okay, thank you. Mam sable robraido kama Moses malungil swel marabek adlo mesa shorgid. Nakakuk direk mlo mloao mak le arrive ra sira eli. Ini ra Tuesday, actually game truger tiang lamo Tuesday tudori 3 o'clock ram utu tau mang. Ko ka diri ko ngal lockdown ding mal happy to be home. Dia kada appreciable wad di seltal ko to de do mesa vivere ablu de me de man appreciable wad. Ital di complain a traffic rigid di dia al compare mo wa traffic ra Thailand marwa a Manila mang. Tara ako benefit do bang agi other belawa belwada diri ka ngaring movement elbow room rigid. O share mo ito ngi. Okay, anyway, ngaka swakal mo kung sada kukti small portion tial esle compact manil bladungo tiang amal klo e to ka delen dikmal dimo o pick a certain issue say a trial guk mustira other belaw ma even leaders rigid kung luwasing kada magarang ospe bibire galudo les kumang dia ke akurir ngia katamol mo ongel buigel dingila paycheck ringul morabar ngil mi ya Monday eng mora ablil dia ka imol sense ringi e hangover mang atoram rigel Moses en lak na say the drunken sailor. Why is it Drunken sailor lang di itigal ang arawal makatek tim selmera blu etidunga paycheck til morabar di blow ringi aksimba da atribal mo excited raw do del badangay e blow do de tigida atra tiraw di do swek ari temal di personal ngarngiya $5 million for infrastructure langar tagi de ludo ma $5 million el mora maintenance mga kakukla lo siya kagrel koralista nga mas impossible lo spe agal ludo the infrastructure el mor belaw mang direct mo help per economy rigid nakakukmal so ato economy madirek mo nga sewra to ra kang kodangal tagi del koram to kar adra foreigners mirabluad ma agot mal let's not close us ngedringi tial sewer line les kum ndia ka sewer line digi delungil and dia ka sewela developmental mirablur orior nga ka ulak mo kortiang of course but aga 16 states di ulak mo sengire lungila iganamir orior ma infrastructure orior le tegi da center ra tourism industry ligi le tegi dia o elaudo sa republic koror is the financial center of Lurbelaw mangire lungila sewer system ligi mang akmal mang madara triagi del molo leaders ligi dik mase ali o eram statel ora mrula basketball court ang rama bik pedengela akasarir tel bulu me dru lagi essential sewer system akot priority Adirek lugo mesir ngiya kami rubak, mana mo maral mo ora congestion na tele Erngul Street. Leng beto kamlay, kita adar belawak mo karal toy mo kadamay di selam lal me di baydra. Adi sa adar kira belu kita tara. Ako tangar babak per capita di selam lal dolap. Semral toy Moses oy. Mang akumdas namot teme del mergo put some of this $5 million. At least the really feasibility study. Palubin Skamarix, el mamrura tagi del reef road. Mas kumangara, amiyuns kangara ngar kapsangan sa MLD connect directly moradidal. En arsel, of course, stabra gagi dele arkamais dele tidak continual mong. Ntrigi leviata a congestion sa blue. Ses edruli kami rubak, a design ringil, born balungila sidewalk ringil. Masel kami sa sangay do exercise o mesa sunset ti enjoy ti lungil paradise rigid. Es edel mo kuk mura bebira part ringi es so lang reclaim ay gel utom. At
Tora pretty simple language at masya kada backfield. Rulil mo kloy mo nga park ringi nga lubog na establish mo rin investor mo tora a 5-star resort. Yagidel arala gagidel ut mas el direct di freya coster tiale gagidel erael. Nakamlara Manilay un makalal mora Clark sile free trade zone retir. Se oray dunga mali mura se gidel highway BS igirem el pea toll fee. Mang tial toll fee ol ngaseo mangada aral tial highway maintaining. Mak masendia kal makita dali tial el reef-road mo direct el toll fee. Mo nga toll fee ngi mang ay galbas ma tourist el mararingi ma gal any everyday walk everyday traffic mo ngaseo el di frera expense ti gidel reef-road. Ding alang area gidel 5 million ko ramili ludo the earmark akmal mga dara leaders sa girik mas it's about time et relitia sigdo ngero ang eday a parks tigele sociologist ak mula si a parks tara functioning in a society a safety valve of civilizations siltal ko ram borngi a stress ka minap tulu mesam lugora escape ay agidele hardship rap tulu mga bora park mong relax. Mo sa nature. Ngare imol psychoanalyst kala Carl Jung. At tara Carl Jung adilok mase tara criteria for mental health. Ang at tigil lang il Carl Jung mase encounter with tropical savanna. Ese hulmera a layman language sa wagid it mase ngirem lo mesra nature. Nature akar. Komesa kargar orang sangre laar me komesa daw relax mang atara kotel gira dulu tal belan bongil gira bongil park rekit ako mesra tiagi the Long Island park indiri to ka magil ringi indiri ka ospe more beach chairs ma picnic area eso lang direct el nabo gira del mutel at more al orsel bitarngi mara das el morse modu tiuk tal sa Rock Island sa Morse go relax direct el dakan makita dali amphitheater say masel go ka weekending morngia a cultural show morngia ay gagidaleng loy ng band ng rangal go entertainer tourist ma tigel dar sa go mara gagidaleng night market amo sira swelb makamle paspara hanululu kami ruba ke ngarsele sing Bishop Street etial park tiap ngela swel bet temaloy geng marala music ringi mar turist tangar ngilo mesa Polynesian show mak masing etial swel ba I mean ngida ada belawa gida del murula gidel create taungil entertainment mura kang kodang muguktara attraction mergid mang agidel thrill issue aba umas leng dal ngara at the end of the day, ay gagidal tria mo support ra economy rigid, direct mo support ra gagidal cultural activity rigid, direct lora la agang kodang rigid mo ngil mo. So kal mention ay galag like I said, group mo ngil drunken sailor di maudo del me blow, ya how many years na it's ngekle hindi ka 20 years. 20 years. Hindi ka repro rigid. Sura di ko maloyes. So anyway, sige ko di reminder kami ruba ko man Saul. Kamkora o tiyaw de siyem gil tial. Ako lang tiya subject na ang tilgibi. Ako lang malat ko sa tial tiang amal klolo do en la me tial lugar mo dilen president Trump bigel am la sayrin mo la. Disel do mes tial orang let tial do tiang kirela alura selvo mungira bekra ka mo o madrigel milio mungkora klolo do disel do mes ringin na already na mo se earmark Michael Morhoy gel ko kirel mura ada ke kulor gira Jadi 1 million. I see. 1 million Siya ngi million tarak ngi million dital. Umasang every year. Hindi ba saludo? Sige ko ngiringi Dia kata wala PC still. Sige ko ngiringi. Kaya to rin vital bo keter git. Correct. mga ka bay uldusya kasi kita tel PCST mal larulid mo
ma elal ku paring te ki do de men do mes lo se mer ko de sis be galu do elai gel lai gambar rulis ma hospital ma school ma gel ku kios aldo spel men mutre al sis sa ku tigal lo bon mo mem do lo se da magrar elang ku mutel lu do de lo se da magrar rolin mura ai gel ku klot to trail gid o mes mal klot to trail kum das gid mongil su bil e mesen so ngoy al kurap mal mer dit tegal ku ngara kabel meter al sis nam murtel igarnge ma statol to da 15 million akum das wen gid mo kungil masatian su vi mrogo Michael lo speda do de mo malo da ya oi tegi de to ya mal girela leadership la government bela mo magal mo umilo mesatian lo eu comecei a agora de lá no estado nem está 15 milhões a tu aku era tiar de magrar lá em sangra que o do de ngaringi mas investment de ambigel me lá 100 milhões de investment me tu vai magrar em um Michael Mulgolos kami do mtas lo se magrar um logi sauro mengal especial legal state ta amal masarong ko lisa ko tangara ani kinin me ko tira amayong lo se maram din lang seta todo o Gukmura State Galbeck State. O Gukmura get project ma program til nias elo lagi sauro. Eu gi sauro mo. Mang diak seigit. Seigit imo ato ko lagi ro mesa sega on grane ruli seigit mo. Ato ko ma kita sa boy tawase. Como la baklisi rela. Plisi la muspera temela se kion ku pola embrul isil de to dawo como un subi. Mungkin subi mersedel lotop dai kalau do mo di segida aku ktiu le swege di do ai so se kurang sa vira to ko masar un kurang lo se tial compacta tial le mura 1965 temela la solution mo sali lo chairman ra senator ang usama ko chairman a poli status commission emle coin malo dil iti ai gidel el celular so ngara New Zealand ng travel mo makukailan sa mul membro ko statro uldo ringi mo statel el negosio sel lo mga makro ki e sera do to e mergo e gida e aku ro mat betul la mete ko vel e ku mo negosio betul adam dike metiar atigel adam na betul adam la urur tian en 1986 la solusa am design ringi el urur mer el am tel nombre del government sa am digera 2020 au dosi sirku kul suille president Trump am de solo redia dimno de maria covid eto pada singelu segid proposal am digel me yo dosi mortial besa government mo to ka asma ai murin ya ai galudo ngaringia aku nese segid no dosi am digel me etrigal seis besa government aku mo me ko mun mo segid ba din terdengar was tial sel montanga kamal montal tu bagas sel moral lak la trukur ngelos kita ngaram ko mo 800 million FSM dia ka kararingi o pengela blue rasina real sales ang 3 billion dia ka sold down more sem dia ka sel understand ringi lo sikita komisi ringi jang problem kita ada iwan. Tial to orang pakta di melaka tal masao del mirar adar belau. Ulmon muter sial sangin nga Biden. To ba imle ambassador American me waster gitu rasang aragim laruldi. Ngawngir tili dia kalungir dikit. Leng el altamen dia ka adar belau sebel modang oklo waster gitu rasi. Ngarabi ngel tial udo. Nganis kita 5 million dollars more infrastructure. Ding ngadia ka planner wasi kedoban more. Adi mo ay gagawin del infrastructure lo tubdi abi del 2 million e bi dream dia karolene le mergida ng ari ulada mo di partra system mang kokoram kilkakra ko tunwa ka pact money bodorula basketball court dom ko orabay sira year 15 yak mlara bara mayo tidur gidel wasendi del buila ko bro society mo ko kumlo ngwa tara alda do ulmom tukuk kilsu gidin melam ela tiatara alda do di nga kaso kalau ba analysis at to yakyo mamala ada yakyo sel bora 7 inning stretch ko stobe ko maklaguran de ko komol
There's nothing new deal tiyak. Tiya part of original deal. Every 15 years, ako mo clear review na financial doon wasi. Tilikan ulo mo rin ako true ultimate mistake, adang mlani ang alisang sir. Elak da appreciate tilikan tumitiga ang alisang sir ng mga raw. Hindi ko umdas yung morar mo kasi kung makatasay nga kan pact rak PNG. Matial, bilang nga Biden ako roller tier. Di sel blame sa nga na PNG di mla katagit ang subdito kasi katamo na social welfare. Adang mla niya tal top dra news di mla. Matial gitin mo sa real subject. Ako umdas yung kumisulang ang to budi hindi kal gerel di udeswela on rat. Gerel tial rule mo kuldi bile mesa priority digit. Sira el collapse bela o ka pandemic. Ngaray gel daw speek the bill the tial blue imol blue morba. Resum kerdi bil dra bitam ere bitang hindi ako sa MLD urura te do para swimming pool. Sel sum tamal bitang tamal giro giro ba kumtas it's interesting. Leadership bela president ma adro olbil marubul bela arga benor mangarang arulia meeting active ngaray gel mal priority bela uleng. Don't forget, hindi ka luto mo nga negotiation. This is it. Dito mula sila ngil mo ra indra compact. Atang way nga, Christian. Why si 20 years yung baday. This is it, number ko. Kasi nga ka, of course, hindi ka da, Tora Miguel, we don't cry over spilled milk. Hindi ka, namubala milk, bila ka talangan landi. Okmoral tokoy mang naringya, te legal is Jackson, Henry, other real estate. Opportunity. At least, kukmal di ka karel, tiging ka, as I say, ekmula si, negosyo ram Miguel, masabied al Malaya Federal Guaranteed Home Loans. Ito mo partra HUD. Mang release say of course ngari issue gidra utem. This either ulik malwase. Ngaringiya te labang kara outside. El meskida dori loan el ungila rate ringil base ra a federal rate. And di asgum ngal to maada foreclose so lang either ang treasury mo o redeem or sell mortgage al ubang development bank al ub ang area right ra abang kal foreclose as kuma utama at title ringiya leasehold estate leng dia ka prevent ra foreign bank kal ona a lease di ka sa own a title which is okay mang as kuma why say adekmal wase gimus kami wagal te alaragal foreign bank matamaskida dori mortgages so lang hindi a title raut has to be a 99-year leasehold hindi kal tamali constitution ooy mas kung maata mensual maktorabli le mala federal loan ek mase mrelite lang ngol mo lease bas 99-year leasehold mas el foreclosure say based on 99 years minal matamala provision ng Constitution. Dahil nga issue gida, a development bank is supposed to be commercial only, developer economy. Gel mlekotele, taram mlekotele president ng NDP pil, adras syabal, obviously tila alam na next door. Akmudur ngi so lang mase, amal marar ngi yakal somamba amal lo leba october daw del mo maktorablay, leblay yakal ngarar lil mera economy. Malgi karea ay impact ringi. By some sa adel role of penasyo ba ringi make a profit. Let's say the profit tagi mo spare ringi let's say the profit ela tax mo ra government. Di reliable me di pera mera bangka. Of course we will make money from the interest. Di impact mo ra a society ma economy kita mal trivial. Di akal mal clo impact ringi. Ma akmoral toy mang wala kasi tianga na mereka di Okmumrat elek mase kelel list open seguida do edi development bank ngara commercial loans egida de ngara a federal leng long term ngara rate ringi unsel mo to adrebera lungila blirir a monthly payment tetir bon idung mal fitra income regida di 75% regida below seguida $15,000 per year mo anyway seguida ti ko di footnote ternakal mortial issue Interesting subject lang. Katakora ngara cloud na ni imol blue al silsil. Agi tang ilo dute 30 million.
si fangaling yung dude na rin. Oy si. Kakupong yung mga rawak ko na subject ko. Hindi nga ka amalum das lo siya el aldir kaya ilguilam de el asenkyo igiredel sumba clip al ula asenkyo men kudo mesringi mbater tel yes tel asenkyo gida adir ka kalmo modo gida do mesem la blul adam la chance malol ngitra lo be lo se me am la thur ya kal senkyo Om oklem reliti al senkyo mo o ngirigi de mo beta senkyo. Emro boy mo de asal mal mringla pal beta de lilo se. Kida era ti al senkyo dim lagi de rulin mal mo mringigi de taga ergi. Mang tegi tigal na outside ti al senda balotel mo. Mundia ko ngelo se ram dia de lilo se. Pol sebela di ngara internet el senkyo. Jadi kuala ada lo sitigel ada ngara outside you have to pay tax. You have to pay. You have to pay tax belau. Ada bigel lo se mengai sumara identify request. Rimita gitu lo todo el mercado. Ikel tumda sungi tu kan dia make sense. Mitial lagi dah mal namo kasar ngar belau. Imal elat tu ada senkyo ngara outside. Makatay basin. Oo, egita sa eding radyo may atadu, nabekil sis maingam, menamo dia kasi egita pan makasay makatabay o lagay tigala. Tama mo sa lulilo sa senkyo, mal best whether senkyo sunguruli mo mandatory, arbekil ada gilin mo senkyo. Sungum dia mo senkyo, ekobal sa sungum ito ito senkyo, musultang claim. Sinata hindi ka ngara, magdasot yan. Ali tiya talsil sa alsil ewarra. Ya, kita mol maliltrar, alol trukok lala, algek ngaragit forever. Mangaligit. Umalde gisal was en macro ngara. Ela se kita se senkyo kumalde, kita rimulta ngara 60% or 65%. Maram dia kasi ito rin mga 90%. Bol mbral, demokrasya mbral urol, o si tirgel mom sisi, mbral loba over 50%. Ela tiya farce. Elam sel suku mungkuwa do 60% al mosenkyo en ngara do 1% tablo wase to majority hindi ka lamtera majority hindi ka lamra namu gire ngilo mes tiang hindi ka edel waise Michael state election amro da ngailo da radi mortal time mal dia gisa klubulung toil kedo ekol marurungin akmedologi mara klubulung toy meron nga lo na karap erura rauriura silsa national election mal badrura mora national election dita nga ya senkura hamlet maiga national president Malu basta de 2 years in 8 state annex 2 years in 8 state jangan kolap sablu ila to sen dia sa ela constitutional state kola for sen amend dia ekdrul la national law the lin amenda kasi overrule lagi ro especially senkyo mengimara to kola malum da sungilo sa ela ka ko eta mal mringle ela kotel mo bringer ko siya o siya temrado ng oblilo, mara television, maraliga, malara ako mo senkyo. Mangmering rara, magiging magdire ka, arbotes magdire ka, maring tortitoira, politician sa malawo, kita dim lagi the rulitial, teletra senkyo, di kidro erigit. Mangkita the smart lahat, names rablul armaiga, Madiringal get loter clear seals sa senkyo, 60 days, 90 days, raw era senkyo seals. Ela komes ela, mlam gorok lang lur, elam tir, arbebir gide alo, lava, Aurora government may gang guk marmur to campaign bil direng guk amru la dala illegal to boy. Palga putgal was kit ngaram nga kasbel, kada mal conservative. Akamo sa adik masemal telal ludo da dongoy tringira. Estimate every time nga senkyo. Kakal wala ba sa udo. Oo, hindi hal mo meron special election. Ya kasi abela udo gid mo ikatero udo ka estimate ka bolap. Tel senkyo bela udo. Na millions. Kamesa. Oo, especially about Democrat campaign. Guk puto ko na kamildi. Why say? Oo, kamo sa tiam la muhur sila gid last month yung yam lam gorok tikal terul
ngar babal adal to ko diri kam ko mes gid diri kam labal armudra tenamura kwam diwa kray kam ay program tira TV ako sikit diri ay bulam o ngora mitar mude ligida suadal to democracy ngora ngila sounding masing people of by the people for the people of whatever people tatila Abraham Lincoln to clear them largi del mordi I say but ngila sounding ding for a small island society and bring gida implementing 100% talaga awat magandang ara feeling ma personality sigida ang ilang Amerika laguk mal ngod eleng termur tra issue aken ako kita laguk pasadra Abraham Lincoln nge mle bulbui kera lok kaben edim lengil المسوبة تورا لا المؤدر لا ريرور تلمو أباليس slavery ترى قط critical controversial البلاتفورم رنجي دين ملء address المنتين unity أمريكا north and south win the election لنغرا platform أبول أرل ده إيمول sense رنجي لكن هذا بلا دياك if you got money you win exactly so تيالي democracy رنجي ده based around those ma personality, ma popularity. Mangitar mo dilek mase swadal to democracy, di dia kaloror belaw. Unless we have to change the fundamentals regid. Maningil to koy. Ako kurang sila ka di ka di sila nga rin ako dudem. Tirigelo ngora ara government. Asabiil lo expert al government ko tumrulo do dra aurora government tra obalatics. You know? Di ka masa. Lesum kam na declare ثم قام لا ديكلير انت قال كده بالمتوم درا مساعده تقرا اوبيس الغا مورني القوم قبل من تقول قلت لك كابين الغا اكو تيوم بس كويس دي لا قام مس كده تلقى سايد قام قرا البريزيدنت سورال لويس قال هذا بيقول لما اشتريت قال هذا قبل من ترى انغرينا بقى ايرو را يلا تيجي ما بشتري هذا بنشن ما هذا اس اس oleh aku setia sel mal di dalam kemakeras emre murtel ada setia lah suku mengalir yang ududi deh tokar adrir already tolak bawa kalau mentul lah urus esra nggak tadi mau tubuh mau kiulit sekitar malu aisel kemeu suku mendia kata ya bela bega tiga gir rogul ngar oleh kulang almut mil terimo wasi ada bela Jackson aktivis kemeu Palawan version suku meng kata ko rin nga rabli din niya, di kulme emamla. Makata kasi, tiang ko di better geto, siya niya kaongis may mangilon may kung guk ngaramor ngi. You know? Atir ka, so kung makata kasi, ngaram tama di supplementa, udude, mangararigit, ngarangarangi. Tamoran. You know, ko mo, tiang ka balura, tiang ka tatin sa ato rin. Ya, ngara kwame, tiang year 1990 something anyway. Diri ka gobernador ada, kesa limra ada amle gobernador. So lang abol check nga $60 million el surplus. Lang man milgi sa igana mira kwam ara siya ba dilum ara utamang tokaw. Manggorek mo wasendiak tela ko dungaliya. Tela udir ara kwam roguy. Kami rogul PS ngari SS kami small tax mera government akmul selme rosi. Of course, nga ngarmurt. Mga kan receive at check nga $1,000. Asum ko ilig 2,000. 2,000. Oo. Hindi mlewin as landslide. Sige ko another issue of democracy. If you have the office and sa maneuver los pegagid for your benefit, ina na mo dikal issue. Or di ka o ba o ngel tel bilas pulumang. Oo, yung mangutara, antara defective issue ra democracy. Kita mal abuse real big time. Kanu tuloy alas telu siya mo ita change subject again. Dia ka again pirega kita especially kita mla involve ra politics la at least ngara okima tokro okima na. Kada mlem ke gre di rurtul mo sa baviere, rurtul kan mutul mo obisa mo ay. Yo mesen merela. Sel no mesen neulungu level wasitial bulwada amoile aktu mo dikide mo deringi mo klasyo kan rigide maklang rigide mo ngi mo naringi sella maltedel mo de suet el maltedel mo le gesoat idi qad madak tel wasit ma tamal ala la baklisi mo malargi
mo seberu tial bulu ada mungin di silo mes ringin mendiak lo aisi meral mo da tial bulu mal la mo mal gire da mungin lo mes pasi egal senkyo upload tila senkyo mol trokra a direction mal ben gosra bulu gire dal mal mo mungil ada du ora da ngolet el monia open la smrel ada du ora da ngolet rato ora boy menjaga di bodo di tempat tak mo betul ada maraul adam trigal sisi ada ngabelmen di bodo ongitak la tolong itak mal miskin aga mal masal bulu kumesa mal betul ada kamar lagi mal belum sadar el hasil kumesa egal posting tir mal suira kos ya gitu kan nam kosa mal kira mal itu sali al sugum dia tial bulu mal mara linis mo dia ko ngelo sikit ngar kira anor masal mais besel bon mereka sekyo itu merota abu para mudo sel mara malo lagi seguido ase cloud tutelar kaso samlar itu trok latingala blu ya sekyo awal trok cloud das itu muta das ngai oble mention ni ra ba couple shows rangara molwas akmarilia agenda ranga magel gumdas yang importante to kora blur belau Ersila special election. Emo campaign di lang ada secure. Kukura mitrige raman dara ka ngarabli yang ari folder ranga sila kadra olbin. Makmlo kukta ngaral guru ni makmo sa swin me. Makmle ngari trill article ranga ka tia belaul. Ratokol kriru. Matokol gulum dasul mormo. Baktire kal gora o misirngi. Nga kamle diktel wasyak mo abelak abo fight gira da am kitel garni kagida en kagida ruba kamle interview na tia ngara tia ber masih abak merata orbiak lula bela ko tumrin lula drugs you know I dreamt of something and I accomplished it I see. Mela kora o misirgi yarada ulreng se o misirgi dile kada we did a community meeting kada dia ka imolol gyungol di ET matangar olbiak ulan diwan agenda ri dan digdi kiring di mo ko boltoy el amla mo diak tila gid le tilga ka lulaw you know o sel agenda ka sa mul may en kandika mo mring lan mra planning sir ka bak mo sel time el mlani ngara mo mo diak sa gid ra ablur belaw ngara mo diak adal el atilga ro gum le uran ngara tartim le promise ko rak mo ngara ngara tartim naluli di la ka tok ra wa tilga tangara public hearing yung mereka tukuk mauran dia kata tim lah tapi dia agenda rin moranyo siya nga kaltaang om secure nga kay gagi black question dito total government larak abok kira aksel dewara it's not there anymore Ois. makora mo masar mo konilo si ngrama abaratik sulam la driften morisi Hindi watel plan ak base askum ka mormur. Emo All tok mas ngara ka momru. After 4 years agi me compare mase Igagi damle promise rakaw, igagi da report card rakaw. Masuma dim lakan filaga amro ko book por yo mga next may. Exactly. Sebenarnya rulin mola require apek ko siya, kung siya platform ra at least one page lo se over mom kara. Self file petition ka with election commission ko dokyan. Make sure ebek ra el election commission check lo se kabo o kuma narmula ikan dia. Misal pun mereka orang kan betul was hindi ako kirim tua betul No ya sabihin. Tiay kit ya mokte tial demokrasi tiay ya mokte rasen ya mokte tial mi mok government ya sugum guduk mo ukti rulil di mor murtaklau an maklau sa lay ma do forgetting you might as well forget tial betul I see. Ya kung kasi important subject lang ang namin so is para political year mang hindi ako ukti del barde boto senkyo lagi detialo mesra belua del kadangara mringil dawer el altaim ablur bela ngasel kotun berang lelak langara ngira el altaim maka so kal dokora ditil gi review gi dara tokora kapak Yes. leng ako mesel tial bladu berbela yang katakora kamna si sura kora sesiliot kada audoda mlatu raklap trudo leng lakar raklangar gi sel gum taber at baratik sel al 8 months tokora audo Omrigol about 8 months ago kada tubriyata subject rasi sel over sel listra cross happiness singrakle
GNH, Gross National Happiness. Gross National Happiness abela di buses sige list. Kita boy grabaradais. Finland ang ilakot. Why say? Why say? Ele kita boy grabaradais. Kita din gidil self-declared was yung mama adra pristine paradise. Idi ka nangar sige list. El aku mes tial ngarira blur bela dia ka sel los nga niya se kita sel ngalira adra bela 50 years ago. Kudu ang ako umura 1918 merera. Lulsi krole lang mo dia other velas el tao at ko showmans. Why say? Dia other dal ra somebody. Ako mda sa sebla da chipringi. Le al last 3 years kadam la crossover mo Blue American. To me kadam a American. Kadam la ko ngira American mo kadam mo food stamp, se parte ser welfare nga raklel. At other American at sa inra kampak de tungo yung le o ay sin merigid wase kidam na Tommy sel dili lang la kakawatan in imot ko yakum daso lendia ka boy berbelaw lamo sumerial independent albi belam lamo sumerial mo adra American sorry ra alme kelet sorry mangaringa tingel o bukul wase yang kami kom dio ko lal mo oy ngara makukole ko raman mo rabli ge mam super ngil wase ngaram ka na morise maktimor tial last trees president tergida Adi ulmo lang ngariya ato ila dilli omrelel blal humda suringing roy de segid basic wasyabela independent lulo umlo negotiate ra compact el dingi remember kadamlo adra news man adra blua kadamlo smart yal eldaber marredela lolbil ma president marubul belaw olbil ma president marubul belaw ma omsodir rabuay. Se dimlakat tal da borngin mol mutra. Ano po na kurang der Elis be abay ko government American lang yung ay sirgin rasit yang ngara umir kami. Ako mlas that never happened in our lives. E mora siabal. El dire yang mol saying tial to ko nuclear. E kung may matangala nuclear abelam lo famous island nation stand long to American ra dokungas. Se iben bebelaw ng Gloria Clamondari. Hindi siya principal ng ilul magadurula mle dito rawalment American magadurula closer gitu kasi neither confirm nor deny. Siya ko to sisi ito ko dili. Hindi mo sa inyo kasi dia ka rutra ka compact din this way. Emel mora alugilay mang saying ra tial deal. Ako mula sa katigilar imerigal. Kasi kumisingin ng ay kam madyo singig. El akum tabrigid tial blar liya compact imerigal. Mar other belaw. Al mutul open sel esmerela out migration ng buklo. Litigal bigil belaw ng imerigal lilutil may. Ider at tilmel yang aram ta o sa ungos tiras ko kaya setir. Si manangas setir mer belaw. Alu bang lo dia kalau tiga jabber tir, ngari nga pride tiril homeless mang. There's no place like home to fly. Ilang mga American yang homeless yang lau putok ko dem umawler bela. Mga welfare, mga hawa, mga welfare kam sukap toklo do umawler bela ra. Asto argi dra $3.50 an hour. Matial out migration ako mta sa kadamlan muta. Kabelment American am lamang ususiya argi to the point where siya bluma maungir ra blumi. Le toxper abulwa del mo soldado, abulwa soldado tir. Dia kalmo tilta. Es el momak mal kora simbarangi. A presidente tergida ikan margol. Tela el buil langar omrael e tolta kanya imrigel. Just think of that. Katala mal ko jigi mal abul. Di nga kakira el buil Jackson es el gimom mga durap trula. E kadam kakira el buil kadim mga double matrakal. Michelle Gimoral may giminang laklab liarok, ma'am. Ngania, blila dumala. Ricardo, dumala. Pastor Abador, ma. Engka, ang kurang mang Michelle Gimoral may gihisong na naman ito akrab lirir. Emlem sisi anu rubak na ata seda to ang ararangi man sa kadumam ko mungur. Michelle Gimoral blima masya tarakot tumbeling tol meron ma. Era kau kamarul lo mungur oblil dia. Tumi kita mlamo mungur oblil. E alboria al sungod. Amerika akut meklimet tigit. Yol takar kita lo mais. E kita mlamo soadal ngaris. Ako mtas meknitar mo kara teme ka
Klamaria dengan rakla sa taprosak mo independent island nation. Alu be kita malal mutlol ti belaun mo titi time. Don't forget. Titi time mga ringa food service do ora. Amadalai dola high curing. We are kidding them. Akum das si kita ada in jail. Abelam la mran mol mo sois bra. Time el kita ulo kawad lo top der kita lagi. Alas tuig ak makrisi bra. News sa Taiwan. Title dari nga siya, abela un next, rama kama. Bakukore ono ni orang sini. Abela dia tal klungyolen mora anybody other than military American. Kadungin mora anybody, kita kadungin mora anybody. Ada bon ekonomi mungkin menamam kita rahui riping. Ya obora igel island nation rahui riping el tourist attraction yang kita mil sa ambassador kita ra dinme. Luas ya ada Taiwan mora Cebu. 5 times a day, a flight 13 full flight. Mundial mo uri siya kita magtiru uli. Makul may senior siya man mo ada Taiwan sa kita sigit a second layer defense ra bulula adra makabat. Kita madel di longot mo kergid la military di. Dia ka imon. Alo ngususya kita to siya gimam skumya kaliw. O ilan mo madumiwe abom sa kanila lagi mas kumya kaliw. Albon niya meeting kita ra bulula ito takar kita lo mais. Makora di Morisel yang ateme nga ma undo suwekal wasya trak siya bela dingin mga dere dere. Maigal duri mirgi da kumdasyo kadamla di tour leng aigal tril tokoy lo nga dere dra kapelment Amerika ra kapelment trigit hospital mirgi da di ka umonda ra bekilsis bela pulis bakit di ka umonda ra bekilsis may education mirgi dum aigal nga ra imorir len dia kal guerra welfare gitu mah, nalet gitu mah, health gitu. Desel bodo saya ada ketemu Taiwan mau malam lungil lukulu. Ketemu malam ni Hawaii dia kal dia ada 10 times lower lagi dollar aku riping mah. Sakal bring it up lang ako mesel berang mal excited ma adra Amerika lang ka mal broken hearted le kwasi. Nga mal mene soakan talak lebsay. Yak nga kam ni adra yes. Msisi ilmi swak tel compact. Angin mga ni adra no. Di sel mlano de swak sel tama wasi. Kadang masjid manir gid. Build a nation gid. Yan nga riya me urab grab luwat Amerika la defense gid. Di mna katarata mel gumdas si Amerika la mertiang la krasina klung yolir. This is what we are today. Ako tingul mo ris gid. Ako mna sing yung law de swak tokla de gidel. Sel gumeser gid ng Monmutra. Sel blel sa ngering surang alma. Geng yung. Adim lang to celebrate. Lemle sa ngering ra. Alugile. Kada bay mle celebrate sa ngering ba. Then SF kada ko ra buig ra brigel. Ko ading mo ri seleng I am broken hearted. Kam ko all taws. Kabo kay Irma. Dia nakamal ay sige gitu mal termalam do sugal. Selbo ko mesra aklangar ra ma gel. Nakama tara segalo sa nakama tirga bebe makasail ada bengal mutamalak ma. Kumlora mo swam na skura brigel ta arrest na mama na arrest na brigel o march na rail do bra bela ma microsan mo independent. Emertiam temento osmara tiang to kay gel sibringi nakam na scholarship me student coordinator Hawaii de tuma scholarship na katiglo igel tomaliak langar di kundas wasi abelau again mo ileak tikir mred regit ut nuklia lugal langar regit erulia syugang regit matiginged mo mom sisi il sebeda kada kasail adam ortial blul adal ngangia dikniti mang igel tamalak langar regit mo mes mo igel disel ko mes ringiyang well anti-climax. Oxymoron. Kada malom da society kita igal molmong ay silko mesre lang silko to badang nga silko mesar palagi biara na silko mes tiro asi tiang na mang malo ay sa gamiul asi what the number one problem belao at yakalik do number one problem belao to telala le kumes to telala re lang namorata
Kadi mo mes aigal marokole de rako wase. Aigal maklol to ora ko dal ma aiga mar adan mangapsetir li unsolved merela. Aigal maklol to gol da do belau to gol de la mal. Ma maknitil gar elal mal nan mut mo guerra street pia tak murmir sen namodar tak lugar ala aigal no la rusit. Nam mal mana mo klor tial belum. Ela tigida problem rigid. Al suguma abulua toka wo ringin de sugum makit o tutela la ringin. Maral o mga drabas. Marada kabelmenta ma aku kutela bay kalo bisetir mru ba boketa tir malu sa nga kontrato mistia sa ilili marada marabala tix ma o edita etiamo de galbulu. Ekam de chera le gedelo liwe krabluan kita nam liwe krabluan ko mesos. Sel boligang malungil busul bulu. Ya sen mal neighbor kita puripi. Malungil etim til albak mano betek tertai. Le no kito tu tera. Tiag da number one problem masum mal armat taklet mal ada mutu ofisa buai. Magmer ada lo militer ada mal giri mo meset ya. Le sum la amo biwai mo meset ya. Why say ngaga well, let me just say this. I don't want to take the thunder away from Ruakalip Presidente. I guess the point dakal perfect and ding article el punwasir ding Russell 400 and ding turn out to be double. Anyway, good for them. Good for the Republic. Lelat article guk to malisay. Di kasyon hak mutiagid. Kada careful. Selbo the amount teludo del namostat el malmotor el may. Kada mom tergakra private sector. A private sector tegido mulu Republic of Palau. Ali 20 years serbo ra ditamo dia. Oy siya. Kada mo temora table. At the bong ya Namodera. Oy, diesel the mom rugiak malwasi. So Palau, what have you done for you lately? Exactly. Kom na spenda 30 years plus another 40 20 emarmang. Dako dir ko langit. Sige na atiksay. Kita lagi na graduate. Menggugiya a private sector lagi dan ngara. Tel compact radu ko mem le adringi. Kita le adringi maka dire taram le campaign taka ma arwa ben ke solei ma. Anyway, tiang adi i foundation lagi de lom gugura private sector le seguida more sustainable. Di selgo pano to ka udo del bay. E kada mo amount el lo mesa galudo de magarang spend em labes na private sector. At the end of the day, hindi i-prolong tial metara. Hindi prolong ra metara. Nga ka, kuk tibel tial etebele, ek masay. Akterek lo tingi Amerikel for one thing. Amerikel la, tiagi dal compact del sanger ngi, even though mle tril bulog. Ukraine ma Israel mabelaw, ya uriwile tam egel tablong i-approve rigid. Nse tuming ungil to dal ngarang. Ngalo otik masay, Amerika ladir leader of free world. Tidak ladir leader of democratic world. Kau mga kadirek na adranes, ng kami adrano, hindi makadam le push tel compact. Hindi suwakar niya, like I say, Amerika la amilski da 400, ikidak mo sindagi accepted tel ang emle dablo niya. So anyway, hindi ulak mo na sing katam stila Amerika la bebera credit, letem lego ngel mutel meratebel. Ok mo kada ngara sina udale mo mesgid. Mla asim re mla mo ya logar ngi mga ududi mo makairire. Didi mla kada borse. Mang atigil mo sel thunder stegid el positive el mergid, hindi kada caution mo se. Tia udale mo igelo les el tablong amadal. Katra ang il side ding ngari negative el tomelias ko mga kada careful. Another thing, like you say, mana mo merkosa aben fitra velao mora outside manggora magnet el sisyagal october adad hopefully itigil tilo badal mutel may sigida hukti ma arungule muse ali ko mabesra bulu o imlutel may nga bom shopping mga igel sa mga schooling experience moral may der obora idu moses mga kanamo ruba kam das amal diran tal bulu huk berko gimu abatong muskamiu. Please come back home soon. Sige na bagay el Croatia nga lagay man daka Loves. Tamol mo small adra USA edin mo to American malmet na besa language team. Ela ko mesra
history ram rigel hindi ra Amerika amal nga ram tar busura time ra ato ko ra debate mga ra di tirgel decision maker Amerika all quote ram le mer ram Amerika 10 or 100 or 120 years ago kasi piasera la mondan ta amle sel the base ra history tir mang sel signature of Biden a prevent trouble Abdul Adam jakal bora dur World War lil trigger asina terogil ada chaos beto meser eli protect raklu nga sel gumta bergid dia kita dia do kita amla bes ulgum ko geram gar gar ngal dia ka adam dia shaharwan muli kam le president terwela dia ka uri dia ka partra al dadur el al sil recall al lungun arbela dia ka Eta was never mentioned. Et Pisong was never mentioned. You know, Harwa was never mentioned. Oitrong was never mentioned. Hindi ka ata mention kita di omes badul tial kluyal. Imlabes na Eli. Kamama nga niya al dapat lamal. Jackson logino si titiura dedri. Okay. You know, you have to look back. Gina di omes Eli process tial mo madadam. Kualim ni swakal bring ay gigi dileng importante subject del gumes ra arangal gerbela tumol mo sumarial adra Amerika le obes sel issue kita Korang gel atlo makalak mo si ko makal Mr. A ti aling nga review mirror once in a while ko Mr. review mirror lang mo matura ba kaya ka mo exactly Maria al mutul teme din nga na subject del gumdas wen girgal bring it up mo mo top of the jury kita misa papiera Levitre director Levitre le resign effective ra March 15 26. March 26 Oh, that was 15. March 15 ng mga Amerika elang Last 21 Friday. yeah 21 Oh, it's a Friday. sila Friday Emil Sababia ra vice president ro ay seringi ra leng Silva Vieira Levitre di kadilulu ay sira alwasak mo brikalo ur sili survelaw mam sadra palatik survelaw sel kung urin mo mereka mo dia kalau label mora a vice president survelaw e vai ulla pa kasi ulo ko ma president mo mutul win tel you know simlo ya Elis ya receiver babia adra government mera alwase a president tamne refuse ra a resignation di mo na refuse nungri and state trim dirga buli survelaw Mangkati imol direktor belaw mlamo albo le di bus e di der bui lorore di police so ka un desviu le kondaswa kam le mention ringi sen most important part of what a government of law ma rule of law important ngaraw desviu girel tial gal maredrar police mla o seksekti ang president ma vice president ma blur belaw kaba bo ora kam le adralla Nakapal asawa mo para sila al dinisibra nila vice president lo ay so sing gagal resign imlamaray itut kya kini sang baul ilmo acting director imro mang mal ang asal mo kuray ay gela hearing or biak ulam lagi edel hearing or biak ulam kung gela ulam mo molt mar ara news betum la tirtin mo ngel was ngam mara and yet and ruli tial lego akom das university tial asak se kalab len ngar ngala presidente siya ba bien mura udu resign o melukra udu Melukuring, wala ba mo kalbo? Wala ba mo siya? Wala ba mendengal mo sen kaludu ma president ma paisa ada kaltag lo ngali mung ako sa ilang tagi del lenga kasay gisa akno marangi lo sa diakal amral digal lo tukuray kal montal girel alo ben ela hukul tiang ako si kakal amral ngobgi lo utamang ari mung akmal di umda suringin ngaringi ako ra kikarel tekpekal guru ringin molmong ding risan mo ako sa kal adigal ding tiak na makararingil mal laktak lo sa ngam ado tirak la en tilmal tinlaklo tirak la ula mo sil personal action ni ko mo missing mo tinlaklo tirak la alla even though appreciate ta kaya klisi el malo hindi nga nga appreciate kini lo ya makakto kwartiya sa ini malong oti lang kagi ko pramral mo again absentee director la mo mo bigger elang di mo pisiutel la pulis
Egal tokora la na kuan tirke telal adra asinal kana kapya kalbusi at telol o ngaringel namo mrexel kes namo kiril haraw do de maral ngaringel dil me kiril maral ukta kasabay na kal haraw hindi ko kalbusi la malamol mel ngaringi amaklo tigal gitar ngalgen disiar ngal kan nakamita suicide at 2021 ne amal do ato dire kamla tomal la rewol akita mo mesngi was ya suguma dia kan berdetar pulis la sins itu ingia di ngaram brigade wari mut kantor abia pulis yang la dia kan wil treta Why saying dia ngakajaksal mal mo nila detail tal issue di akti caution ra leadership brigade ikba se ba time da ngara agagidele dog and pony show toram rigel ngorngel buigel tunga mamadal mel otti amadam dal west blue ikba se wala ma sigia kambril ngel pony ngel donkey makadora o sigil mol wrong place mang tiya ko misinging wala na mo dog and pony show di akti caution adara leadership develop mas aling secure time ali temol mos ada mo reptra secure ndakal because meritra candidate mlo mga takla bdiu lo tungira a secure ngi akti caution leng ti de lobat telmo isura campaign ding ali 2024 is a campaign season you know we don't want other more or have to face the music sige da uti issue nga ka by the way din wise kumilo si tigel tewal national team lingel andi musub mga latay mo nila nga uro dire ko dire ka wise motro ko makara hindi sel simbaring al sukuma maridar bulis ang aringa soal matil politician gidil ko to ka to ko mo kulubus mol gulup singit just because hindi ka tolawan mo ngel candidate ngil sel ko mese sel babil ngel president candidate ngil ya vice president lo rebter ya kum das hindi ka nila outsider maluda dia ka ngera foreigner mo campaign el mercado sel ula republic mugul kami aman sural terung hindi kama medya nga mangkaruba ka amle kandaktra ko amle to kubet sel ka sis akler tian no meregle akampe se mumlem sang ma kau makam le di bos agi ilo ko state el mer tiale mlania ko kora dilu para ser ko state engarnia akmera el al afternoon tiral wi tial blase sel atara ko tul klor adru le mesring il shora ko state mar edel tela adra al ser el alta santi tirgel dom urti mang diswa kan mo agi del ko crispan del mersel sel teme del ko mangkakita lang ang milo silme BSC ad 8896. Was based on the history of Koror State is a great influence to others 15 states. I'm worried about that now. Was tialo el bulur oreor awal kora. Ako din mo to kora oreor. Uluroy srara. Ako am asimbar sem al simbangi. Ego karnya di belas wala daw 3611. Masing mlarnya public hearing ra ngarmi ra rezone ay galbasyo. Mang basic term danir order di wasir wasi. Wal ko na simba ra government sel ko kulbon nga bisan administration ilbigisen mo rezone ra blu. Just because a political agenda tirgel ko kara sel obisa. Mangkoro asi ay gidagel bebida to il gila government oreol lebangan manggali mo Francisco Agon awase kada kadokora melek la kalit kada mlapis ra adel milut kalit ngase ilesil gumes ra government oreol hindi kaya compromise ringi imal highlight ra wasali ako mi marael hindi kaya mga komedi kaya marulana lang kami am sa tapto to Ilang kagida ulay teltur 1971. Masih so kung hindi ka control expenditure ra budget rigid. En dia liora di sila udo. Dia ka priority ra funding project. Ya ada dia ka mo benefit ra future.
Ingil mo mang last. Adi wasi margom nga diriya demokrasi. Idulutul mo raw alil. Nesel gumes ringing. Wasi sel gumira Biblia. Kung diolda kay karogul mo at tigil mo ko ora Tower of Babylon. Dingil mo mong ko. Paman sulaw lagi sulaw lagi ako kuno sa pamal. Mes el alsils. Ya kamal mereng asuli lang irma nga ma Jackson. Idire kalo lingit el alguim iluy way ga ako lingit tra kabulmentro mal so mga nga responder ko mi mal uben so mi un special. TMC guk bok move this will gina gina dilo former speaker ma former chairman na Ways and Means tingal laban nakatakl di open kami amal misulan mo sa piul tune in Sir Mel Sande ya mal suela kambes sa giuk metro kami kita mal mortian program kita kasi sa akle mega ko mamsula